Božja dade na crkvi makedonski. Nason dojde Makedonec od, moleše revnosno, Oče pomogni. Od domova videnije nije razpravme, Gospod me povikao za Makedonija. Dojdivo Makedonija i pomogni mi, Isuse sveto, ti ne возлюби. Dojdivo Makedonija i pomogni mi, Isuse sveto, ti ne возлюbi. Nokeska dosonува Makedonецо, moleše gorešto kon oteco. Gospod me povikao da go širime, tam do Makedonija sveto evangelije. Dojdivo Makedonija i pomogni mi, Isuse sveto, ti ne возлюби. Dojdivo Makedonija i pomogni mi, Isuse sveto, ti ne По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, оти Господ Отецот не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Слава ти, Господе Исусе Христе!